9:30 je, krećemo u Sloveniju. Ovaj vikend je bio kratki izgled do Maribora i često se znamo voziti starom cestom baš da vidiš ovakve životinje na putu do hotela. Ukratko nije ti dosadno kao na autocesti, ajmo tako reći. I kako smo krenuli dosta ranije smo imali viška vremena pa smo sjeli na ručak. I sad ćete svi po meni šta trener jede picu. Žao mi je, ali svaki restoran je bio pun i ovo je bila najbolja opcija. I poslije ručka pravac u naš hotel Habakuk. I gledajte sad ovo kako su me dočekali u sobi. Hvala još jednom hotelu Habakuk. I samo mogu reći da hotel iskreno izgleda puno bolje uživo nego na slikama. I da, saune i bazeni su im top, evo to vam samo mogu reći. A tek večera, kad sam vidio da imam švedski stol, ljudi moji, katastrofa, mislim da ću imati idući tjedan 5 kila više sigurno. Ukratko, hoću reći da je bilo jako fino. Drugi dan ujutro smo otišli na žičaru i ovo je zapravo mariborsko Sljeme, odnosno meni je ovo izgledalo isto ko Sljeme, dosta slično, ali evo kod nas na Sljemenu nema, tako da mariborsko Sljeme pobjeđuje. I da, u principu, eto, to vam je to. Definitivno se vraćamo kad padne snijeg jer mislim da će tada izgledati top ovdje. I to je to od današnjeg vloga, vidimo se u idućem.